Okay guys, kakatapos na natin kumain guys. Hindi natin na-videohan yung pagkain natin guys kasi gutom na. Nabusog ba kaya? Busog Guys, na busog, di ba kasalita ganito? guys, gutom na guys. Bus lahat guys, lahat ng lamisa. Hinihila. Hinihila ito guys, hinihila. Yan. Yan guys. Salamat pala kay Engineer Jocelyn Alam, yung boss namin. At na-treat niya kami sa sa Sunghayan Grill dito sa Bulinaw. Yan si Engineer Jake Samson, Jikri Samson, kumakain pa. Ayan guys, oh. Yung lamisa namin guys, wala natira. Oh. Meron sa kabila guys, oh. Ayan, oh. Tingnan nyo guys, oh. Ayan. Ayan guys. Ayan na. Hinihila yan guys, oh. Yung bangka. Ayan. Ayan guys, oh. Ayan na guys. Ma'am, baltik-tik ka. Ayan na guys, oh. Sige ka ma'am. Ako din. Sige ma'am. Ayan guys. Ito guys, yung operator natin sa paper guys. Ayan. Nabusog ba kayo? Busog na busog. Tingnan mo nga yung pinagdainan natin, oh. Ayan guys, busog na busog guys, oh. Halos walang Ay, natira. grabe guys, oh, yung buto. Grabe guys. Guys. Mag-vlog tayo guys. Mag-vlog tayo guys, oh. Manood lang kayo guys hanggang dulo. Para alam nyo kung paano pumunta dito. Paano kumain ng marami. Ganon. Para makakuha kayo ng idea guys, oh. Wow! Pinagbabawal na teknik! Gamit platong gulyo! Pinagbabawal na teknik, oh! Yan guys, oh. Ito mo na yung vlog? Naratan guys. Sila guys, kasama natin tapos lang kumain guys. Sila sa likod guys. Kasama natin guys. Kasama natin guys, oh. Guys, kumain na tayo. Pagkatapos ang kumain natin guys, oh. Ganda ng view dito guys. Mangungulit guys, mangungulit. Mangungulit tayo dito. Ito, mahina sila kumain dito guys, oh. Daming tira, oh. Ayan, oh. Pare! Nasal pare, nasal. Ito si Kuya Rodel guys, oh. Saratan. Kuya Rodel na Saratan, oh. Ay, yung mga taga-Bugal yun. Kuya Rodel na Saratan yun. Kasama natin yan guys. Vlogger pala ng 115. Yan. Vlogger na bago 115. Uy, si Idol.
Yan. Ayan. Yung mga taga ano namin, oh. Yan yung ano, taga Bulinaw guys. Yes, oh. Oh, shout out kuya, shout out. Ha? Ano pangalan niyo kuya? Bernabe po, sir. Ha? Bernabe po. Bernabe. Kabatin, sir. Si Kuya Bernabe yan. Taga Bulinaw yan. Anong barangay kayo dito sa Bulinaw? Malingasay po, sir. Balingasay, Bulinaw, Pangasinan. Ayun guys, si Kuya, yung isa. Anong pangalan niyo Kuya? Ay, Philip. Si Kuya Philip. Taga rito lang din kayo, Kuya? Sige guys. Yan guys, yung ano, taga rito. Yan guys, oh, si Kuya. Yan. Yan guys. Tapos ang kumain guys. Yan. Ikot-ikot na guys, ikot-ikot. Yan, ikot na guys, bibilta na, bibilta na. Yan, bibilta na guys. Okay guys, ayan na. Pagkatapos nito, pupunta pa kami ng Patar Beach guys. Ayan, si Kuya Rodel, oh, Saratan. Taga Bugalyon yan guys. Yan. Okay. Yun. Ito mag-outing yung mga ano, guys. Yung mga one-one yan. Dire. Ayan si Andirit guys. Nakasakay ka po sa labo. Kahit ka ba yung natin? Ayan guys, oh. TikTok tayo na, para nalagang kayo na labo. Kuya Wab, ay big boy. Big boy. Ay big boy, sayo mo lang. Ay big boy. Kumakain pa sila guys. Hindi pa sila tapos kumain guys, oh. Ngayon na sila kumain guys. Ano? Boss ko yan guys. Si Engineer Jocelyn alam. Guys. Babalik na tayo guys, babalik na. Babalik na tayo. Yan na, oh. Yan si Engineer G. Ray Samson. Shout out sa mga kakilala niya dyan sa San Carlos. Mandulo ko yan. Barangay Tarisi, San Carlos guys. Pangasinan. Putilayag tan. Putilayag. Tilaya guys. Putilayag. Lager. Lager. Ito dito guys, oh. Okay guys, may kasalubong tayo guys. Wala na natin ng ano, video yan guys. Yan si paring Dundun guys. Yan guys, oh. Yan ang kasalubong natin guys.